Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la ku Big Space uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe le channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Sekuvele ke la indaba ezibhlungu indaba ke ithinta ilegend yakhona la eMzansi uSmphiwe Mkhonza. Ama reports aveza ukuthi udlulile emhlabeni uSmphiwe Mkhonza emva kokuthi egule. uSmphiwe Mkhonza uyilegend yakhona la eMzansi simazi kakhulu ngegama la Dr. Mnandi udlele nje amathima amaningi akhona la eSouth Africa and indaba ke impela seyivelile ukuthi ke udlulile emhlabeni. Abayishongo ke imbangela ukuthi ke kahle kahlade nani kwenzakaleni kodwa kuvelile ukuthi ke uke wafakwa ke lapha esibhedlela. Yizo ke nje indaba ade ngikuphathele zona lezi indaba nje ezibhlungu indaba nje impela engezinhle indaba ezitrendayo sithika kalale ngoxolo and dudu kwifamily. Cela ungakhohlwa ke nje ukuthi ke ulike le video and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.